गोयचो पयलो रियलिटी शो आव्हानाची ग्रँड फिनाले 21 तारखेक मडगांवां रवींद्र भवनात जाता. व्हॉइस ऑफ स्टुडंट ही संस्था आव्हान रियलिटी शो करता. ग्रँड फिनालेत सिंगिंग, एक्टिंग आनी डान्सिंग हे 3 कॅटेगरीत 9 फायनलिस्ट आसात. व्हॉइस ऑफ स्टुडंट्स ही संस्था फाटली 3 वर्सां जाली आव्हान हो कार्यक्रम घेवन हाडटा. गोंयच्या माणकुल्या भुरग्यांक एक राज्य पातळे वयली माची मेळची म्हणून हो खटाटो. आव्हान सीझन 1 आनी आव्हान सीझन 2 हे 2012 आनी 2013 ह्या वर्सा जाल्ले. पूण तेन्ना ह्या कार्यक्रमाचें स्वरूप खूब ल्हान आशिल्लें. तेन्ना हे फक्त कॉम्पिटिशन म्हणून जातालें. आतां ह्या वर्साक आमी नवीन प्रकार हाडलो तो म्हणजे रियलिटी शो. गोंयांत पयले खेप एक रियलिटी शो तयारेक आयलो, उजवाडाक आयलो. आनी ही जर्नी जी आसा ही जुलय 2016 सुरू जाली. आतां ह्या जर्नीचो शेवट येता आनी 21 जानेवारी 2017 ह्या दिसा आव्हानाचो ग्रँड फिनाले रवींद्र भवन मडगांव हांगासर जाता. रवींद्र भवनान 21 तारखेर सांजेच्या 6 वरांचेर हो प्रोग्राम सुरू जातलो आनी 3 वरांचो प्रोग्राम आसा 6 ते 9 रवींद्र भवनाच्या ओपन ऑडिटोरियमात 21 जानेवारी 2017 दिसा शेनवाराक सांजेच्या 6 वरांचेर. आव्हान सीझन 3 चे जे फायनलिस्ट आसात ते डान्सिंग कॅटेगरीन अनिशा पिळणकर वास्कोचे, प्रलीज नायक मडगांवचो, साहिल खानविलकर मडगांवचो. सिंगींग कॅटेगरीन आसा खुशबू हळदणकर पणजेचे, सई वजे म्हापसाचे आनी ऋषिकेश साने फोंडेचो. एक्टिंग कॅटेगरीन आसा शेफाली नायक सावयवेऱ्या, तन्मय खरपे पेडणेचा आनी साक्षी तुळसकर मडगांवचे. हे आमचे 9 फायनलिस्ट जावन आसात आव्हान सीझन 3 चे. कॉंग्रेच्युलेट द होल टीम प्लस म्हजे बेस्ट विशीस सगळे पार्टिसिपंट्स जे टॉप 3 परत ग्रँड फिनालेक परफॉर्म करपा आसा तांकां. सिदाद गोवा आनी फुदासाव ओरिएंट मेळून मॉन म्युझिक फेस्टिवल करतात. ओल्ड गोवा अवर लेडी ऑफ माउंट कपेलात 3 ते 5 फेब्रुवारी मजगती फेस्टिवल जातलो. फेस्टिवलाचे हे 15वें वर्स. फेस्टिवलात थळाव्या कलाकारा सयत राष्ट्रीय आनी आंतरराष्ट्रीय परफॉर्मन्स करपी कलाकारूय आसतले. This is the 15th year that Siddharth Goa is supporting the Mont Music Festival in association with Fundação Orient, and as a local organization with a very Portuguese essence and a Goan essence at our heart, we are always very proud to connect and associate with the Mont Music Festival. This festival needs to go onto the international map sooner or later, and happy to see that it actually garners that kind of support and attraction from all walks of life. The Mont Music Festival 2017 will start on the 3rd of February and then on the 5th of February. For 3 days we will have a beautiful program put together for this special occasion. We are celebrating 15 years of our festival, and what we are going to present to you today is a very special edition. As for the past 13 years, we count again with the support of our partner Siddharth Goa, without whom we wouldn't have been able to put this project forward. We also count on the Archdiocese of Goa and the Directorate of Archives and Archaeology, Furtado's Music, Mill Rock and Goa College of Culinary Arts. For 3 days, Our Lady of Mont will be the stage of a truly inspiring program that has, as you know, the mission of being a communication platform between the Eastern and Western musical traditions. In this spirit, we will open the festival with a concert called Strings from Three Continents that combines sitar, percussion from India, obviously, and Arabic wood and Iberian guitar. So, in the true spirit of this festival. भायल्या देशांनी फामाद आशिल्ली ऑब्स्टिकल रेस आता पयलेच खेप गोंयांत जावपाची आसा. 29 जानेराक ही सर्त मिरामार बीचार जातली. 7.5 किलोमीटर रेसीत 15 तरेचे ऑब्स्टिकल्स दवरल्यात. भुरग्यांक फन कॅटेगरीत जाल्यार दादले आनी बायलांक कॉम्पिटेटिव्ह कॅटेगरी दवरल्या. आकर्षक इनामां दवरल्यात म्हणून आयोजक रगेडियन लायफस्टायल म्हणटा. Obstacle race, the concept is first time coming in Goa on 29th of Jan at the Miramar Beach and SCG ground.
So this is actually a 7.5 kilometers run with 15 plus obstacles in between. So it's like and this is like India's biggest obstacle race, India's biggest and the grandest obstacle you can say. It's more about the sports centric. And there are the different age categories in between, like 18 to 35 age group, 35 to 50, 50 to 65, 65 plus. And again the competition is subdivided into men's and women. Entry fee is 1,000 rupees. That includes the T-shirt, time chip. It's like, I would say, like easily doable race. It's not like if you take your leisure time, just walk and do the obstacles calmly. It's like very much doable. These types of race is like, this culture is now newly introduced in India. Like this type of race are very popular in European and like America. हे बुलेटिन हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां prudent media.in वेबसायटीरूय लायव्ह पळोवंक मेळटात. नमस्कार.